Svet je zahvalan Indiji što kupuje rusku naftu. Kako kaže indijski ministar nafte i prirodnog gasa Hardev Singh Puri, Indija je zemlja koja održava globalne cene sirove nafte pristupačnim, i to zato što kupuje naftu od Rusije. Svet je zahvalan Indiji što kupuje rusku naftu. Nije da oni ne žele da kupujemo rusku naftu, rekao je Singh Puri za CNBC na marginama konferencije Indijske nedelje energije u Goji. Ako počnemo da kupujemo više bliskoistočne nafte, cena nafte neće biti 75 ili 76 dolara. Biće $150, dodao je on. Od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine indijske rafinerije su kupovale rusku naftu po sniženoj ceni. Moskva je od tada postala vodeći izvor sirove nafte u Indiji, čineći oko 36% uvoza sirove zemlje u Južnoj Aziji. Shodno tome, indijski uvoz bliskoistočne nafte pao je na rekordno nizak nivo. Indijski ministar nije zabrinut. Cene nafte su pod pritiskom uprkos rastućim tenzijama u Crvenom moru i strahovima od širenja sukoba na Bliskom istoku. Takva neizvesnost obično bi povisila cene energije, ali dobici su ograničeni zbog rekordne proizvodnje iz SAD i tekućeg globalnog ekonomskog usporavanja, piše CNBC. Indijski ministar je rekao da nije preterano zabrinut da li će doći do skoka cena, kao rezultat nedostatka dostupnosti ili pristupačnosti nafte. Stvar je u tome što je polovina posla u recesiji, rekao je on. Indija kao najveći pokretač rasta globalne potražnje za naftom. Očekuje se da će Indija biti najveći pokretač rasta globalne potražnje za naftom od 2023. do 2030. godine, navodi se u izveštaju Međunarodne agencije za energiju. Indija je najavila planove za povećanje godišnjeg kapaciteta prerade nafte u zemlji za skoro 80% na 450 miliona tona. To bi moglo predstavljati još jedan izazov za ciljeve Indije u pogledu obnovljivih izvora energije. Indija je postavila aspirativni cilj da ispuni 50% svoje potražnje za električnom energijom iz obnovljivih izvora do 2030. godine. Takođe i 100% prelaska na obnovljive izvore energije do 2050. Trenutno 75% ukupne električne energije u zemlji se dobija iz elektrana na ugalj. Izvor: bonitet.com